Pa preko 50 godina se ja bavim filmom i dobio sam i nagradu za životno djelo, a pored filma radim i u pozorištu i pišem knjige, član sam udruženja i književnika. I uradio sam u svom tom stvaralačkom nekom opusu 2 igrana filma, vanbračna putovanja, bračna putovanja, preko 1500 TV emisija, 20 serija, 5 knjiga, pa mnogo toga. I pozorišnih filmskih kritika, književnih kritika i tako dalje. Ovo je druga radionica i mogu reći da su prošle godine smo imali radionicu ovdje koja je urodila sa 2 filma i urodila je tim da jedan film iz Kaknja čak dobio nagradu Altere, profesionalnu kameru. Tako da na neki način cilj nam je ti radionica da obučimo mlade ljude, da misle jezikom filma, da sami snimaju filmove, da gledaju oko sebe što se događa. Ti filmovi mogu biti afirmativni i kritički, naročito kad je u pitanju ekologija, obično. Ako su u pitanju turistički filmovi, onda oni bi trebali da pokažu ljepotu određenog dijela, kraja i tako dalje. Tako da ovi polaznici radionica imaju šansu da naprave svoje filmove, da li svoj porodični film prateći nekakav život kroz okom kamere svoje porodice, da li neke zanimljive događaje iz